Olá, malu karenain televisão Gemen. Hasor malu falihohau, Saturnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, e a episódio da hoje, a missão continua apresentando a Fatim Baitabot Sira, hahamba inang isin rua, inang fosusu ba bebê, nebe, honarang modo tahu tempe no aiferina kukus. Diak telespectadores, hakarak informa na Fatim Baitabot Sira katak. Programa idane, serviço hamutu entre Ministério da Saúde, Unicef, União Europeia no Gemen TV. Telespectadores, antes satu apresenta menu de ingredientes no processo sira, lahalua, hakarak famen ba itahotu katak molok serviço, ita tem que faciliman de dia com sabão, pelo menos 20 segundos. Ingredientes sira nebema que se utilizamos, ita tem que fazer hotu. No equipamento sira nebema que kita usamos, tem que fazer homomos, molok kita usa. Dia telespectadores, tu irmai, a me apresenta Baitabot Sira, menu dahulu, nebe honarang modo tahu tempe. Nebe nine ingredientes, mak tu irmai. Ingredientes dahulu, mak tempe. Tu irmai, tahu, forestico tiga foretali, mostarda, tomate fresco, masing, e íamos tempero selo kanesang lishmian lokal nebe makik, hamutuk mos ho lishmuting. Tempe nebe mak iha hamutuk ko tahu, ita sei kuah o sei fatia halo kikik. Tempe dane ami sei fahe uluk barua. Modelo kuane tu iritani hakarak. Ita kuahot tihalai, depois ita tahu tempe, ita hahu prosesso teing, ita sisona uluk. Okay. Diak telespectadores, panhira ita temi sona, nekata kita usa mina barak. Nebe, ihane haula suka tanesang menu dahulu sira nebe haudehang kanuru idaga kanurua. Nebe tamane sona, nebe ita tahu kodi haremos quantidade de minania para o insa ingredientes nebe ita sona ne bele tama hotu ihalara. Dia kita husik mina manas lai, tahu hosei latau masin tambahnya ini textura ne mamar liu doro kitua, então usik ba orsida prosesso wahira ida halumidar mak nia bele simu masing nebe mak kita tahu ba. Tambah tahu tempe marang ituang, nia sólido então kita tahu masing para o gosto. Pois wahira sona tempe idane lalika torado demais liu. Bela os kata katu tasak liudet lai. Ita hare senia mia ona ita bela hasai. Foretali ita bela tesiona tuir itania gosto ga tuir selera, nega. Awanoi modo sir hanesane ia basic itani uma mos ia itania tos mos ia. Nune ita bela produce ia nebe mak saudável, makono nutrição, bela hasai asambara. Pelo menos ita kuah hanesane ba forse koti ga fortali ita kuah naru hanesane. Eu usa passadeira, tu nem mina beletum. Dia kita husik mina tun lai. Dia telespectadores, ita husik tahu atu tasak e muda nya cor para saimian. Hawa cara katu prepara B tambah fortali e forchicote dene ita tem que escalda. Ami usa ihane ami usa ahimata nebe mai usigas. Ebe se iha uma usa aisunu iha ahimata rua bele sunu dala rua hotu para depois bele halo buat rua iha tempo hanesa.
Odi heim fali be naransa be nakali. Ita reto kita tahu si parte okos miau ni ita bel fila dia. O kartaule masin tuan iha be. Tiak telespectadores, na fating how dehan se iha tempo aproveita para tempo la belako. Odi heim batuto ne be mak iha. Se iha tan serviço selo que agora eu prepara mostrar laga modo mutim para o sirat completa mos vai ha menu idane. Taretok be para depois vai idane na carita sa. Hodi hei hela itania tahu ho forsikoti hawa karak mos atau prepara lisir ne be mak se usa okay. Ada fali tahu lai. Okay. Kilero itu ang hirita sana tahu. Tempe layus liu. Kaya utak kahit lai. Okay, tahu pronto na. Agora escala fali modo. Iane ami usa tomate fresco fuan rua. Oke, telespectador ita saya uluk lai mortahan. Preparação pronto, agora ita tem tahu hamutuk para tu bersai modo tahu tempe. Iane ami usa na fating cara usa minha no virgem. Usa kanuru rua. Terusing ni mana situa, foi metaulis, sansa bye-bye ta alo modo sirselok. Ono ni mana sona tambah nia suar mo saya na. Ya. Ita husik 6 like, moringona, mas bem precisa 6 like itu anta. Ok, agora tá o tomate. Tahin itu para tomate dodok di dia lain, kita tahu tempe, depois mak modo tahan serbatur. Meu sir nebe mak kami apresenta baita bot sira, paseliman, molok serviço, o equipamento sir nebe mak atu usane tem que ser fácil, mamos ingredientes ne rasik mos, kita precisa hili da nebe mak dia nutrição se iha e se fresco. Dia kawanoi tomate começa a lançar, começa a dodocona, mas antes atu tahu hawakar kalau halumidar uluk lai, ni gosto uluk lai para depois sasan ser tamane hela sai ida deta na menyatu deta. Kita precisa masing. Bela tahu na tahu ho tempe. Depois kita tem que coco molok fo baema. Kita tahu kahur hamutuk hotu. Dia maluk harena insira. Hau bele coco luk ida.
atu hatena katak ninia masing neto ogalai. Pelo menos mos tem que sabor ne bemak pas pa ihe menena mal, nega? Pelo menos anestane suficiente, não? Ono itane processo tem rotona. Agora ita prepara o takati ahi para ita preparana halo o empratamento ga nesang tau iha bikan para outra vez para tu serve. Dia telespectadores, menu dahulu honarang modo tahu tempe, ini resultado mati. Kahang saida mak dia kliu ba inan isin rua sira nebe bele halo inang no bebe saudabel. Inang isin rua sira laos handet ba sira ni ang. May be ba mos bebe nebe iha sira ni kanota. Tang ne sira precisa hang barak no hang uoing no halo tuir mensagem importante kona ba nutrição ba inang isin rua hanesan tuir mai. Hang ka refeição extra iha kada lorong. La iha hang nebe makluli ka bando ba inang isin rua. Asegura hang oing. Manutolong, koto, nang, ika, ne dia katuhang. Minimum hang dala ida kada lorong. Hang hirak ne precisa ba bebe nya crescimento. Karik nang yo ikan hirak ne susar atu hetang, bele troca fale ho hang koto, ervila, fore, ka produto husi fore keli, exemplo, tahu ho tempe. Asegura katak itabot hang nebe makteng ho tasak di dia. Dia telespectadores, foi ita acompanha tia menu dahulu. Tu irmai ita tama ba iha menu daruak, nebe ita prepara ba merenda nia honarang ai farina kukus. Telespectadores, molo katu halo ita ni menu dane, hawa kara katu hatudu lai beta bot sira ingredientes ga sasang nebe ma kita usa podi halo ai farina kukus. Iha ne ingredientes nebe ma kita usa ai farina kor muting ga kor kinur conforme mebe ihane kor muting nebe mak ami koi tiha ona ita hasai tenia kulit pasa mostia pues ita koi hanesane pelo menos idane iha ai farina ising nebe natong kari hanesang hamne limang nene iha hat nema kita koi sai hanesane depois ita precisa no fuang naton nebe mak foi metade de koi pois
ita ihamos masimidar, aumenta tang ho masing ituan para fogos tulitang. Diak telespectadores, mahita hamutuk hare prosesu atu halo ay farina kukus. Molok atu halo menu ida-ida ga ayhang ida-ida, ita sempre hanoi atu pasaliman bebek para ita kar hahang karik nes higiene no saudável e ingredientes iramos na fatin tem que fazer, hare na fatin ba iha ninia higiene. Ok, agora au tau ay farina ihane. Agora nu, bele tau. Ihane nu, ita bele molokoi, ita hakara hasay niya kulit mos bele, la hasay mos bele. Okay, agora tau hamutuk. Tuir mai masimidar. Ida ne hanesan kanuru ida. Se kanuru hanesan la iha kanuru uza hodihani ne mos bele. Okay? I masing ita tau na tondet, ita bele bide tamba molok serviço lima botu tu faz mosona nebe tau itu andet para tu gosto det. Ok, agora o carro ramoto koto. Ne pronto na. Ne mistura di diakona ga carro malu di diakona he bola det. Sana kukus ne bema kita usa. Belemos iha ninia parte da be kukus ne bele nahe huritahang o sela iha ita bele koseliu mina itu tamba ai farina ni anesang borracha ni anesang be goma dala rumah bele belit mas mina ne para tu ajuda wa hirita sai kari fácil. Bolinha lalika bot liu basta na ton anesang tempo ulu ko hirseki kalimar pimpong kari anesang ne det mostona. Ne para ni tasak diak se bot liu dala rumah precisa tempo para katu kukus, nega? Okay. Anessa nedet, hanui na fating, mahira serviço, lima hotumos, nebe itabel karho lima, nega? Tareto karik be manas diakon itabel tau. Itu antang. Mana zona me benia suar sidak sai diak. Quando em be começa a manas diak, o bele taulu que daí da. Akalay. Diak telespectadores, awano itania farina kukus mos tasakona ita hare hamutu katunune ita bel halo empratamento na. Hare tok. Tasakona ita bel hasay hau taka ai para ita bele hasay tau iha bika nebe ita prepara. Ita bele hasayona ita tau ba iha bikan lara. Tambah semanas estoy haciendo ini, ¿qué? Ok, telespectadores, e tenho produto a farina kukus. Devemos itacar oferecer para momento merenda nia pronto na nia resultado makanestane. Produto idane nakon nutrição liu karbohidrat tambah karbohidrat ne anesang nutrição idane bema for força ba itene ising. Fácil atu hetang e fácil mos atu prepara ba inang isin rua ba inang for susu ba bebê ho nutrição ne bema diak ba bebê sira. Nomos ba membro familia Tomak. Hau Saturnina Fernandes, hamutuk ho programa Sabor Timor, agradece ba tabot sira, nebe acompanha na minha programa idane. Dalai datang ba tabot sirnya participação, ami hato obrigado bara, hasor malfali iha episode tuirmai, ho menu sira nebe ma kami prepara ona. E adeus.
saída máquina sira precisa tan, atau segura katak sira ou sira nia bebê saudável durante tempo fosuso? Cuidado selo, mak inan precisa durante tempo fosuso, mak hahang no descansa. Durante fosuso, inan precisa halo tuir mensagem importante tuir mai. Hang hahang extra rua cada lorong. Hang ai hang haburas, no ai hang for força lor lorong. La ia hahang nebe bando kaluli ba inan durante fosuso. La ia ai hang ka dieta especial nebe precisa atau fornece susu bem, com qualidade, no quantidade na tom. Inan fosuso precisa descansa durante lorong. Durante fosuso, inan labele hemutua, no labele fuma. Assegura kata inang hang ai hang nebe rico ho proteína durante fosuso. Ia tang informação selo ma ami precisa hatene? Los ricos liu ha foi em parto inan sira precisa hemu mo suplemento balo hanesan tuir mai. Hemu ferro, ácido fólico, musanida. Cada lorong durante lorong cianulo foi em parto. Hemu hemorok lumbringa, musanida cada fulangnen. Suplemento ferro, ácido fólico ajuda a prevenir moras anemia, karang menos, ba inang ha foi em parto. Obrigada a bola pai ba informação mutu-mutu. Ami mo sehat tuta informação ne ba ami maluk sira selo ne ami hotu ngamutu pele hadiah saudi inang no uang ia aminya komunidade.